Nande uwe Kongole wa wapi na wapi, tuungane mkono shibote tuko bamoya. Ile babitu ya kikabila kabila hapana, tuungane mkono na basoda yetu tubaunge mkono. Tufanye ile promotion ya relation civilo-militaire. Ba civile basaidi basoda basaidi ba civile. Kwa unaona soda unasikia amani, usisikie boga kukwepa se kufangwe nenea. Hayo vile vraiment tuangalie gisi ya kuishi pamoja na tuapuye mkubwa Tshisekedi. Mena kitu ingine ilitasemea hapa ni traître. Kuko ba traître ba moya wenye biko banatraire mwingine, banatraire inchi. Hayo vile kuko batu wenye antuka Bukavu Mungu mnaona vitu iko nafanyika. Bo mnafuata Bukavu dans les environnements territoires occupés. Aye tu batu wanaweza jipermettre kuuzisha manyumba na mashamba ya leta. Aye wale ya privé kunyanganya metogari ya batu. Ndio unasikia ni makope ba Kongole betu wote wa garçon beke ngombe ba lukwa batu wetu ya kazi banaingia mwele makope. Wa shamba Bukavu ndio vile ya kwanza le plus cher au monde en termes mashamba. Ka kipande kapata hivyo nasikia $500,000. Do bale batu tuko na baingizia mafranka mwana bale batu ya Bukavu venye biko anaenda uza ile mashamba. Banusha ile mashamba na signaler bayue kama biko banasaidia njo ennemi aji renforcer. Parce que ça va naujisha ile frange ko naenda mu banki gani? Kuna kuko banki ya Bukavu? Hakuna. Iko naenda Kamembe na kuma banki ya Rwanda. C'est-à-dire banaziprofiter amo, banaziuza amo maarme inarudia tena kia kututerroriser. Comment vraiment Congolais anaweza fanya vitu ya vile? Tunapenda tuambie bandugu yetu biko Bukavu, population muangalie wale watu biko naujisha mashamba na kuuza mashamba ya watu. Muyo kani ba enemy na sasa tunarudia watafuta ingine province wala nchi nyingine batenda ishi hapo. Hayo vile tutarudisha na bebiko wanafanya mandoa kule mwa ile ma territoire occupé kama ile mandoa yote ni bongo. Haiko legal. Kama anafanya ndoa soit par patriotisme anasema mimi nachunga siku regime ya Tshisekedi narudia pale mimi nafanya mariage yangu. Na kama haiko vipi parce que son afanya mariage haiko gratuit, uko napana manjanja mbili sima ngapi unapana lare kiloko inaarishire tena watu inabafinancer. Na ndio maana vraiment il faut mwambie bandugu basi participer kwa effort ya division ya inchi. Mimi namaliza mkusema kama ile ma domaine tuteseye kupigana mwayo na kuangalia gisi ya kusindikiza mkubwa wa inchi na vision yake Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enfin nilipenda ni profiter kuambia batoto yetu ya Fizi kama ile catastrophe ilifika vraiment mkubwa wa nchi naye iko très affligé, l'ensemble du gouvernement na si bote tunabapa pole tena. Dès que nilifika il y a quelques jours nilituma mwenzetu vice-gouverneur kule na contribution yetu kiloko ya province aende saidia bandugu, na mimi nafurahi gizi balifanya ile kazi na president wa assemblée na ekipe ya député betu. Na kwa kuonesha solidarité tutatuma ingine ekipe kule dans quelques jours kwenda kuonesha ke tuko pale na mkubwa wa nchi alitutuma.